저와 관계없고 누군지도 모르는 구원받지 못한 영혼들을 사랑하는 마음을 가지고 싶습니다. 어떻게 해야 할까요? За надтай хамааралгүй одоо танихгүй хэрхэн яаж өөрийнхөө танихгүй сайн мэдэхгүй аврагдаагүй сүнснүүдийг хайрлах сэтгэлтэй болох вэ гинэ. 그러니까 모든 사람을 사랑하고 싶은 마음을 갖고 싶어요 그 말입니다. Тэр нэг үгээр бол бүхий л хүмүүсийг хайрлах сэтгэлтэй болмоор байна гэсэн үг тийм ээ. 너희 안에 이 마음을 품으라. 곧 그리스도 예수의 마음이니. Тэгэхээр Христ Есүстэй адил бодолтой бай гэсэн байгаа. 우리가 예수님의 마음을 갖게 되면은 다 사랑할 수 있게 될 거예요. Бид бүхэн өөр хоорондоо Христ Есүсийн сэтгэлийг тээж чадах юм бол бүгдийг хайрлаж чадна. 그냥 진짜 사람들 뒷모습만 봐도 그 영혼들이 불쌍한 마음이 생길 거야. Үүнхээр хүмүүсийн зүгээр араас нь ч болов хараад хайрлах сэтгэл, сүнсийг нь хайрлах сэтгэл төрнө. 어떻게 하면은 Яавал 주님과 가까이 교제하면 돼. эзэнтэй ойр агаад нөхөрлөж явах болно. 주님을 더욱 알아가면 돼요. Илүү эзнийг таньж мэдээд явж байхад болно. 주님과 내 삶을 바꾸어서 살면 되는 거야. Эзэнтэй өөрийнхөө амьдралыг солиод амьдраа явахад болно. 그렇게 하려고 노력해야 되는 겁니다. Тгийгээд хичээх хэрэгтэй.